سلام تخطاتلتنا إز channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وتر تبنيتنا يو لومون أقدست زبالة يم زيناتات كنباكم كم فتنينا سامو داتا مسانا صنحو لايك قبرو سبورت قبرو مجمريا بزيناي دراما ناي يوكرين زلو خنكتر let's go. And Ukraine have signed a deal to provide 2.6 billion pounds in loans towards Ukraine's defence. Ukrainian President Volodymyr Zelensky flew directly to London after his now infamous and explosive meeting with President Trump in the Oval Office yesterday. Sky News Washington correspondent Annalise Nielsen joins us live now. Annalise, what does all this mean for the... So انتهينا نرد لنا زلنسكي دحري اب واشنطن دي سي مس دونالد ترامب حدا عبي باسن اقرقرن of course هذا عبد دراما حساب حجي تلفزيونات تزاريبا كودو زي كلا ارس فتيرو دحري مقناي اب لندن كيدو فلويا قبابلا تغيرلو بفلوي بقصبات مستنغوس كراخب مخانو تنغيرو كم ريود لنا دما ناي بليونات سممع دما كغبر كيلو مالتيو سلازي اوروبا نت دونالد ترامب زمرصو منغدي دايكونس انصار دونالد ترامب مرጫ يوزدهم زلو بفلاي دما ناي UK برايم مينستر كير ستارمر اب واشنطن كيدو مس دونالد ترامب لمصمص كبل قنيو انصار دونالد ترامب كم زي عينه سقمت كوسد مخالو نبعلو نفسو زخالي ازرارابي ارست خويني زلو معناتو اوروبا مولون كاب امريكا فلا كاب دونالد ترامب العل سقاتن فرهن ابزلوم غزي بتناي تعريف حتو حساب حجي سلدي تردادو دلو انصار دونالد ترامب دما مس زيلنسكي طبق زغونه شركنتن قرابن كغبرو مفتانم نبعلو نفسو زخاله ناي بوليس فللينا نرزلنا دونالد ترامب دما نغرات بولك او بولك سلازريوم كما يكونوا خوليوم زم نغرات زبلو بزح ازاربتيم كينم زلو جن بحفشو يوكي اب يوكرين بزح انفستيجيرا خمزلا بزح كابنا يوكرين قداك توصل يدخلنا بزح ربحي زلو او ولا قطابهم يبلاشو ناب يوكرين كسامو داتا كصنحو مخانو يمزنغرو زلو زد ما فليز بالي نغرينا نرزلنا قالوا ايروباون تمساسال سقمتيوم توسو زلو كنريوم كنفتنينا كما يلو قلتلي زي قدايزي امونغ امريكان راشان زلو امونغ امريكان اوروبان زلو بقدا يوكرين اسكاب زغلت وخلو نسمع. Alex, absolutely. I mean, we're talking about night and day here. I mean, before we even heard from the two leaders, we saw what certainly looked like a very warm embrace. You could see a completely different tone where Prime Minister Starmer leaving 10 Downing Street, walking towards Zelensky to welcome him. The two embraced, they shook hands, had smiles, and then before entering Downing Street, they sort of stood there, had a little banter, smiling, shaking hands. ስለዚህ ታቀባብላ እውን ነፍሱ ዝኻለ ናይ ዘለንስኪ ኩሉ ግዜ ከምዚ ከም ንጉስ ከም ሂሮ ከም ጅግና ገይሮም ኡፍ ናበለዮም ዝቕበልዎ ነይሮም ካብ ቀደም ንመጀመርያ እዩ ኣብ ኣሜሪካ ትርር ዝበለ ቀባብላ ተቐቢልዎ ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሕ ፀገማትን ሽግርን ዝተፈጠረ ማለት እዩ ስለዚ ብዓብዩ እቲ ኩነታት ተቀያይሩ ከም ዘሎን ዋላ እቲ ፕሮቶኮል እቲ ኣገባብ ዝገብርዎ ዘለዉ እንተሪኢኻ ኣብ መንጎ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣብ መንጎ ሎንደንን ዋሽንግተንን ዘሎ ፍልይ ከም ዘንፀባርቕ ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ብዓብዩ ዋላ ዶናልድ ትራምፕ እንዳሓን ዝኾነ ቀባብላ ገይሩሉ ነይሩ ኣብ መንጎ እታ ድራማ ስለሰርሓ እታ ድራማ ድማ ስለምንታይ ሰሪሕዋ እታ ምክንያት ወፂኣ ኣላ ሕጂ ክንሪኣ ኢና ብዙሕ ምክንያታት እዩ ዘለዎ ስለምንታይ ኣሜሪካውያን ካብ ዜሮ ተበጊሶም ኣይኮኑም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ተቆጢዖም ዘለው كريكم يسلمتاي كم استقطعوا أوروباويان كسلمتاي يحقوس خم زلهم قمت على معناته ترير إيرث وعل سلدي تفرم زلوك خون كم زغلن معناته بمولوت معدنات أمريكا توزو تحسب زنبرت زلنسك أبيوس زلو نالبت بعد يكيون قال طرف مرعات طرف ناز عينوتك خون سلزغل. Before going inside, that's then of course when we got that real tone and tenor of the meeting that they're having as we speak. Prime Minister Starmer saying you are very, very welcome here in Downing Street. He went on to say that there's absolute determination to stand in unwavering determination to achieve what we both want to achieve, which is lasting peace. And then I want to play for you just a little bit of what happened just moments ago. You're very, very welcome. So كم نريد لنا you're welcome أبزع الدين إنجليز كل زي welcome إخا أنا تي أب أمريكا زقات أمريكا قلايب نيجن برجس نتنا أمريكا زقات أم experience نوعون مدفع ملو support كم زلوا دقف كم زلوا أبغون نخم زلوا نختار مع من ويلهم سكبروك نتاتنا نرجع لنا بزح سميت بزح كونفرنسات بهتص يوجد كم زلا بيروبا أقول لك أبوك نسمع كم فتنينا أمودة أنتايو خونة لاما نبين مبتحيز كل ويا كريينا but still it's going to be a very very interesting time.
here in Downing Street. And as you heard from the cheers on the street outside, you have full backing across the United Kingdom. And we stand with you, with Ukraine, for as long as it may. I understand. You, people of the United Kingdom, such big support from the very beginning of this war. Thank you for it. So كم تبلو زلو أب UK ملو سبورتي زلكا كسام مودة دقيق دمام ساهم على نايبلو يقني اللي الإنجليز UK كل جاب قلنا ناقينكم سحقسكم ناهم نابل دماء أمزجانا يكبرالو مهنياتو دونالد ترامب تدقى قامي أمزجانا سبع يكون كان مزجانا يتفلتني خاص خاي قلقلي لو مودة دماء disrespect نزناتنا وايت هاوس لزقبر كاسيقنا كالنا يلو نيرو زيال سماج. Wake of a dramatic row between Donald Trump and Volodymyr Zelensky at the White House, leaders around the world have offered forceful reactions, including Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who posted, "Canada will continue to stand with Ukraine and Ukrainians in achieving a just and lasting peace." بزحات هجرات بفلاي دما نتلاقي دونالد ترامب زجبروا إن دونالد ترامب زدقف حدا مرحت رأينا وحدات مرحتين رينا زلنا بعبيتهم مرحتي أبغى يوكرين يوم زلوا ناي كندا دما برقت مستر دونالد ترامب زجبرهم زلوا أبغى يوكرين كون كم زغلن أبغى خالنا جوها بمبال ني يوكرين ناي متسنان عوي وناي دقف ملخت كم ذهبي زنقاي. German Chancellor Olaf Scholz wrote, "No one wants peace more than the citizens of Ukraine." شماوي مرحنا يوكرين دما ناي جرمن دما مالت جزيو زلو أب مرجع تسعيري يجن تمريز زلو سلطان سلدي تركبه اولاف شولز ون أبغى يوكرين كم زلون كل جزء يوكرين دقف كم زلو يجلس نيرو لازني زلنسك ترايد دقف زوحب زلو. And the citizens of Ukraine. The EU's top diplomat Kaja Kallas offered, "The free world needs a new leader." زيا كايا كالاس ناي فورين مينستر ناي أمريكا ناي جرمن ناي أوروبا حبرت دما فري وورلد حدش مراحي دللو دونالد ترامب كما روحو خمسة كل الرقاقي تسألو سلوزة حدش مراحي ناي زي ديمقراطيا وعالم يدللو من البات أوروبا نزل تشالنج خد قبله خد كلا هلو بمبال قليس أنا راس لازم إذا تويتنا بدونالد ترامب تبسيحة ركز كتقطع مخانا في الاتجاه. Meanwhile, from Russia, former President Dmitry Medvedev called the verbal barrage a brutal dressing down in the Oval Office. ناي قدم بريزنت ناي راشا زنبره جرماني سكيورتي حلافي لك زيلينسكي زقول زقبر زنبره بتخكل زقبو ملسي رقيبو مغنياتو حفكف اليوم بيلو منيرم زقبو كبرنا زقبو سقمتي رقيبة بأمريكا بهالقلي سنير. All right, let's bring in Benjamin Tallis, Director of the Democratic Strategy Initiative and an expert on Ukrainian European security and defence. Benjamin, welcome. Firstly, what were you thinking watching a pre-meeting discussion devolve into a 2-on-1 shouting match? Well, good morning and nice to be with you. It was a hard watch for anyone who cares about freedom, anyone who cares about the future of the free world, frankly speaking. And to bridge that chasm, as your reporter described it, between Zelensky's dignity and the disgrace that Trump has brought on the United States will be hard. But let me say this, from the very beginning of the full-scale invasion... sometimes بلو زلو بحفشة عبز معراب عالم زلو بفلا بأوروبا زلو ميديا كمون تليبرال ميديا بأمريكا زلو دونالد ترامب زلو جدي فينسن يزك عم زلو عم نزلنسكي disrespect غيرهم ما قالهم زبلو زلو أتدرى ما قل زلنسكي أبغي سوا they just don't mention this أتدرى ما أبزي قداي زيا كلهم أما خيرهم من يرمي من زلنسكي أما خيرهم قداي ناي guarantee security أبينا خدس قاست قبرة أبزي قداي زيا نتا وعول كتفرم تراي خمس يخزر الخاص لزكال دراما كي تفتري لهم كديك زي عدى اليوم من يروميهم تدالي وتنيرو سلازي تادراما ما بقسناتا زلنسكي نيرو جن إوروبايا مرحتي ندونالد ترامب نجيدي فينسن كنوقفو فتينو زيا فلالينا خنفلت لنا تقبر مالس ذهبوا جيدي فينسن دونالد ترامب من البات ناي كنت عكم كونا ينبرون كلا كتب تخليها ما بقسناتا جن تارست يا انت خونه تارست تزارروا بلو استخراخروا له أبكد مكاميرا كون قبعي نبرنيلو أبينا ديسكاسن قبران خلنيرنا أمريكان كم زبل زلو دايما دايلونا تدرى ما نمفتعري لو ده تعرستي أب public زم تصودما زلنسكي مخنياتو نزار السن خيال العلوق خليك زين جيرو ماني روميم تمنا أمريكا نتكون تادسر حول زنبر جن
ውራይ ሉ ከም ዝገበራ ገለገለ እዮም ዝብልዎ ዘለውን ኤሮጳ ከምኡ ግበር ኢሎም መኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል እውን ርእይቶ ኣሎ Volodymyr Zelensky has shown himself not only to be a hero, but to be someone who does the best for his people and his country. And if that means making up with Trump in order to get the support he needs, he will do it, however unlikely that is at the moment. Yeah, Zelensky says for his part that relations with Trump can be salvaged. Can they be? Or is it more the point that they simply must be repaired? It's not the case they must be, because there are alternatives. And the question of salvaging that would very much depend on the terms on which it was given. What I hope this has taught us all is that Ukraine is not willing to accept a deal at any price. It's not willing to sell out its own people and its own future. ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ዘሎ ዩክሬን ነቲ ዘሎ ዲል ክቕበልዎ ኣይደልዩን እዮም ዘለው ስለዚ እቲ ዝምድና ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘሎ ከመይ ጌርካ ክፍታሕ ይኽእል ገለ ነገር ንክፈትሕዎ ክፅዕሩ ኣለዎም ዶ ዝብል ኣርእስቲ እቲ ዛርጋ ዝበዝሕ ዝረብ ዘሎ ምክንያቱ እንታይ እዩ ክኸውን መፃኢ ናይ ዩክሬን ዝብል ዘለንስኪ ድልውነት የብሉን ማለት እዩ ነቲ ኮንትራክት ንክፍርሞ ተወዲኡ ነይሩ እኮ ክፍርም ይመፂ ነይሩ ሕራይ ኢሉ ነይሩ ዝብሃል ዘሎ ስለዚ እንታይ እዩ ከም ዘገብር ዘሎ ነቲ ውዑል ክፍርሞ ስለ ዘይደለየ እዩ ከም ዝመስለኒ ዘሎ ክፍርሞ ስለ ዘይደለየ ድራማ ክፈጥር ነይርዎ ያስ እቲ ዶናልድ ትራምፕ ደፈርሞ ዘሎ ክንሪኦ ከለና መግዛእቲ ኢለኩም ያነ መግዛእቲ ድፍርም ዘሎ ሃገሩ ንግዝኣት ኮሎኒ ናይ ኣሜሪካ ግዝእቲ ንክትከውን እዩ ዝፍርመላ ዘሎ ኩሉ ፀጋታት ናታ ኣሜሪካ ዲክቴት ክትገብሮ ከም ዘለዋ እዩ ክትእዝዞ ከም ዘለዋ ናብ መን ትሸጦ ብኸመይ ትሸጦ ብኸንደይ ትሸጦ እውን ኣሜሪካ ክትእዝዞ ከም ትኽእል እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ መግዛእቲ እዚ ፀጋታት ናይ ሃገሮም ይሽየጥ ከም ዘሎ ምስ ኤሮጳውን እንታይ ዲል ኣለዎም ግን ኣብ ትሕቲ መጋረጃ ስለ ዝግበር ዘሎ ንፈልጦ የብልናን ግን ርግፀኛ ኤሮጳውን ዶናልድ ትራምፕ የቃልዖ ስለ ዘሎ ኤሮጳውን ብናፃ ይኮኑ ዝብዎ ዘሎ ገንዘቦም ኢሉ ዩኬይ ንኣብነት ካብ ዩኬይ ንላዕሊ ክትንኩል ዝኽእል ሃገር የለን ብናፃ ገንዘብ ከም ዘይክእል ርዱ እዩ ገለ ነገርሲ ኣሲሮም ለኹም ዘለው እስዋይ ድማ ሕግብግብ ዝብሉ ዘለው ነታ ብኮ ክጥቀሙላ ኦኬ እዚ ከምዚ እናበለ ከሎ እቲ ግብረ መልሲ ብኤሮጳ ወገን ብፈረንሳ ንርኢ ፈረንሳ እንታይ ኢሎም ሽዑ ኣብ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ገይርዎም ክንሰሚዕና ናይ ኣሜሪካ እውን ኣብቲ ዋዕላ ዝነበሩ ሰባት ኣብቲ ባእሲ ከጋጥም ከለዎ ኣትዮም ዝነበሩ ሰባት ዝረኣይዎ ክዛረቡ ከለዎም ሰሚዕና We'll speak now to France 24's International Affairs editor, Ketevan Gorgistani, who joins me on set. So this breaks Ketevan with years, if not decades, of diplomatic conventions in Washington. It also breaks with decades of Republican stances on the Kremlin. So how have Republicans reacted now to what we saw on Friday? Yes, it was interesting to see how the so-called Russia hawks on Capitol Hill would react to what transpired in the Oval Office. And I'll start with the example of Lindsey Graham, someone who has for the past 3 years been a staunch supporter in the Republican Party for Ukraine and for እንታይ ያጋጥምሎ መስለኩም ሓደ ናይቲ ፕሮቶኮል ናይ ዋይት ሃውስ ናይ ኦቫል ኦፊስ ኩሉ ከም ዝተሰባበረ ምክንያቱ ከም ዓይነት ድፍረት ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን ኣብ ኦቫል ኦፊስ ንኣሜሪካ ቤት ፅሕፈቶም መፂኻ ከም ክደፍሮም እውን ከቢድ እዩ ንባዕሉ ብሓፈሻ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ግን ዘይኮነ ግን ወላቶም ራሽያ ሆክስ ዝበሃሉ ፀላእቲ ናይ ራሽያ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ናይ ሪፐብሊካን ቤዝ ሓደ ከባቶም እዚ ከባቢ 15 ግዜ ንዩክሬን ከይዱ ዝበሃል ሊንሲ ጌርሃም ዝበሃል እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ ኮኑ እዮም ምክንያቱ እቲ ዶናልድ ትራምፕን ጄዲ ቫንስን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ስነ መጎት ናይ ራሽያ ቶኪንግ ፖይንትስ እዮም ዝብሎ ወላ ሓቂ እንተኾነ መዛረቢ ኣርእስቲ ወይ ከዓ ናይ ራሽያ ቋንቋ እዮም ዝብልዎ ስለዚ ከመይ ገይሩ እቲ ሪፐብሊካን መብዛሕትኡ ግዜ ኣንፃር ራሽያ ዝነበረ ኣብ ጎኒ ራሽያ ክኸውን ክኢሉ እተን ፓርቲታት ዲሞክራትን ሪፐብሊካንን ቦታ ተቀያይረን ኣለዋ ሕጂ እውን ካልኣይ ግዜ ምክንያቱ ኣብቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝተረኣየ ነገር እንተሎ እንታይ ተረኣዩ ቀደም ዝበዝሕ ህዝቢ ንዲሞክራሲ ዝመርፅ ነይሩ ሪፐብሊካን ክዕወቱ እንተኮይኖም በቲ ኤሌክቶራል ኮሌጅ ዝበሃል እዮም ዝዕወቱ እምበር ብዙሕ ቁፅሪ ናይቲ ድምፂ ዲሞክራሲ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም ምክንያቱ ተራ ህዝቢ ኣብ ዲሞክራሲ ስለ ዘብል ዝነበረ ዲሞክራሲ ናይ ውግን ናይ ኮቪድን ናይ ቢግ ፋርማን ኮይኑ ስለ ዝተረፈ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ህዝቢ ናብ ሪፐብሊካን ተቐይሩ ኣሎ እቶም ኤሊት ድማ ናብ ዲሞክራሲ ቀይሮም ኣለዉ ስለዚ ለውጢ ናይ ህዝቢ ተገይሩሉ ሕጂ ድማ ኣብቲ ዋላ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ተረኣና ከምኡ ንርኢ ኣለና ቀደም ሪፐብሊካን ናይ ውግእ ፓርቲ ነይሩ ውግእ ኣብ ዩክሬን ገለመለ ዝብል ዝነበረ ሎሚ ግን ኣብ ራሽያ ውግእ ኣይንደልና ዝብል ዘሎ ኣፅዋር ክንስዳ ኣይንደልና ዝብል ዝነበረ ካብ ነዊሕ መን እዩ ሪፐብሊካን ፅልዋ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ኩናት ዘለዎ ኣረዳዳ ብዙሕ ኩናት ስለ ዘይድግፍ እቲ ሪፐብሊካን ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዶናልድ ትራምፕ ተፀጊዑ ዝኸይድ ፓርቲ ኮይኑ ዘሎ ኣንፃር ዶናልድ ትራምፕ ዝኸይድ ናይ ሪፐብሊካን ፖለቲከኛ ኣብ ስልጣኑ ክቕፅል ኣይክእልኒ እቲ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ዶናልድ ትራምፕ ስለ ዘሎ ዳርጋ ናይ ከምዚ ካምቢያ ተቀያይሮም ኣለዉ ክንብል ንኽእል ኢና እታ ተሓሳስባ ይኹን ኣካይዳ ኩሉ ፀሊም ቀደም ንዲሞክራሲ ዝድግፍ ነይሩ ሎሚ ብዙሕ ኣብ ሪፐብሊካን ኣሎ ስለዚ መንእሰያት ቀደም ንኣሽቱ መንእሰያት ተምሃሮ ገለመለ ንዲሞክራሲ እዮም ዝድግፉ ነይሮም ሎሚ ብብዝሒ ንዶናልድ ትራምፕ ይድግፉ ኣሎ
so ብዙሕ ለውጢ ኣብቲ ፖለቲካ ተኻይድ ኣሎ ኣብዚ ናይ ኩናት ድማ ከምኡ ንርኢ ኣለና እዮም ዝብሉ ዘሎ ኣብዚ ናይ ራሽያ ኩነታት Vladimir Zelensky, Lindsey Graham, who actually met with Zelensky earlier on Friday before going to the White House. And the images you see there was him speaking after that Oval Office meeting on the grounds of the White House to express what he thought about what had transpired. So let's take a listen to Lindsey Graham and we'll talk about it right after. I have never been more proud of the president. I was very proud of J.D. Vance, standing up for our country. We want to be helpful. What I saw in the Oval Office was disrespectful, and I don't know if we can ever do business with Zelensky again. ነዚ ወላ ሪፐብሊካን እዮም ዝጭፍጭፍዎ ዘለዉ እዚ ሰብ እዚ ንዘለንስኪ ቀልጢፉ ከምዚ ገይሩ ክጉሕፎም ይጅማሩ ናይ ጥዕና ኣይኮነን ክብሉ ጀሚሮም ምክንያቱ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክንደይ ግዜ ምፅልኩም እየ ነቲ ኩናት ከም መላገፅ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ምስቶም ናይ ኣፅዋር ካምፓኒታት ዓብ ረብሓ ዘለዎ እዚ ኩናት ጥራይ ዝደሊ ሰብ እዩ ነይሩ ሓደ ካብቶም ዘፈንፍኑ ፖለቲከኛታት ናይ ዓለምና እዩ ኣብ ዘለንስኪ ሓንቲ ደምናትና ክሳብ ትማሊ ኣብ ሚኒክ ኮንፈረንስ በለ እዩ ሓንቲ ደም ናይ ኣሜሪካ ከየንጠብና ንራሽያ ዳኺምና እያ እናበለ እቲ ኩሉ ኣሽሓት ኣማይት ኣሽሓት ዩክሬናዊ መይቱ ዘሎ ኣይግድሶን እዩ ንዑ ስለዚ ሰብ እዚ ድሮ ኣብ ሓፂር ግዜ ንዘለንስኪ ምጉሓፉ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ እንታይ ከም ዝመስል ብፍላይ እቶም ናይ ኩናት ፖለቲከኛታት መትከል ዘይብሎም ናይ ረብሓ ከም ዝኾኑ ዘረጋገፅሉ ኩነታት ኢሎም ኤውሮጳውያኑ በል ክብልዎ ጀሚሮም He either needs to resign and send somebody over that we can do business with, or he needs to change. So no surprise there that he's taking Donald Trump's side on what transpired in the Oval Office, but he went as far as to say that maybe Vladimir Zelensky needed to resign in order to salvage what was left of the U.S.-Ukraine relationship. Now, not all Republicans and not all hawks went as far as Lindsey Graham, but the overwhelming tone, and we saw it from the Secretary of State, Marco Rubio, for example, himself also a staunch anti-Russia So بحفشة أتي بوليتيكاوي مرجع إستاد ناي أمريكا نايتم بوليتيكيات كمي كاير كمزلو لكن رينا أوروبا عندما بزعبا أمريكا تشالنج نخل جبرو تبغى صوتات يوزدهم زلون درلنا مجمريا كل التجازات نيوروبا رينا زي قد مزياد دراما مجد أما أقاتي مزنا approach towards the Trump administration, and how do you navigate what is now a new government in reality here in Washington? Well, the new administration has been in office for a bit more than a month. And of course, we are establishing the relationship and also adapting ourselves to the new style of the new administration. I mean, every administration works differently, and we have to work with every administration. We are able to do so. So, I mean, so far, I mean, we have had good meetings. كم تري وازلهم زي أوروبا منستر قدات وصايا كالاست بحال أب أمريكا خيدا مستي مزنا منستر قدات وصايا أمريكا كترخب أي كعلتنا الله زيك مزنا الدراما ناي زلنسكي مقد عمو زبالتين يرد حريوجن مرقتنا تاون كأي رقم زلان رلنا انتهت بدل أمس أمريكا ولا كرهبان تزيك على حماق تسمي وان تلو نتيجة زمدنا كتبوت كود اللي تاين بران أن يواز عونا يكونت المهنياتو أنس الراشا حماق مرقت زلوا سبسلو زغنت أمريكاني أوروبا عند حقوق حفاظه أب بعالزين كمرحو خلوا أوروبا بحدا جاي كاتزغن مهنياتو completely الراشا زغني كايدان مرقت زلوا بوليسيتات ون تدفع زلا سبسلو زغنت أوروبا لما بزينا أمريكا حجز أنس الراشا أتكيلو كخيزخل ونا يكونن ولو ناوت هدراو كنا تتخيدوا مالتي سلازي أتي نريوز لنا كنتات أوروبا برقص زحجاتي نازل لنا مدرخ ما راح تكتكيري زجددا نورمالي نزحجاتي تأتي زل مدرخ سلزل وان ويون راح انتزلوا ما راح تكونوا نتكونتات تقيمة مس كل سريها من أوروبا قميت كم سواز قبوا ما راح يمكن لي زخل نير زي سب زي زم سواجن نتسألنا يراشا ناخد كملو نتكوينات نوح نكاخد سلوي لو ميمام تيوم مانيرو كوينات قصن ترايت دالجا راشا كتسعر له أنت تقايلون فحبتنك أطوال له من عشرة عدتات دنا عشرة هجرات كتكون له كم تحبر السوفيت زبل من نزل لوايا عند عركم مخينا زي هجي كم يجرى مسراشة أب دبلوماسي كتزرارب تخل كبيريو مهنياتو بلاك ليست دياون براشا زي سب زي مالتي سو أمريكا دما نزي سب زي أولا كسات فويد لينيوم زلوا مهنياتو مسراشة زلوا مرقص سلت فلتو زلوا بس يا أبطالان دحر خيدا اتزات السلام كسلت أي كل نيوز لذي في اللي أمون أمريكان
ኤውሮጳ ሕብረት ዘሎ ብዓብዩ ዝጋሃደሉ ዘሎ መድረኽ ኢና በፂሕና ዘለና in Europe when it comes to Secretary of State Rubio. We had good meetings in Munich, and we will have good meetings in G7 in 2 days' time. So what is our strategy? I mean, we have been good friends and allies, and I think, you know, the transatlantic relationship is beneficial for both sides. And we really want to stress that. Of course, it doesn't mean that we always see eye to eye on different issues, but friends and allies sit down and discuss what are the worries and come to So بزربا غير دحان كنسوغرينا ز عينوتيا كتتنبت في الدنيا غندرو مرغتنا تا دحرتنا دونالد ترامب زلنسكن زغاطمه معربا عالم حدش مراحيه اللي يلو بزبل ابيكس ابي بوست غير مالت سلازي اوريدي امس امريكا زلوم زمدنا زحتلتلي لهم زلون كابزنا ابي خدي يخلو كنرينا حنت زيا ملس معايا دحريو كلتا نغرات كريكم اسكا بزيان جمر Sure. Perhaps I'll answer through 2 points. I'll answer the question to Vladimir first. I think we need to get our facts right. When you look at support for Ukraine throughout this war, Europe stands, as Commission President Ursula von der Leyen said earlier, at about 134 billion euros, more or less. The United States, roughly around 114 billion. I look around this table and I see NBA. سنتاي زبل زلو مجمرياتي حقني حبريتا نخوت كندفق كنكلالنا أمريكا دونالد ترامب لعلى 350 بليون لعلى 300 بليون حجزنا لنا أوروبا جنا بحنت 100 يوم زلو ونابليد زارب زلو زي كوننا زلون حق كوننا يوم زلو أمريكا ذهبتو كباب 214 مليون أورو يو أو 220 مليون بليون سوري بليونات يزي مليون يكون 220 بليون دولار كون خلي بلو نحن عقد 230 كباب 230 بليون يورو maybe ل 240 او 250 كبصح زخل بليون دولار شيبنا خمسه لنا سلازي ازي تكون نتي نحن انا زياده حجزنا زلنا بزكينات يوم زبل زلو درو مس دونالد ترامب زياده تصرارح قطر له ناي من يكون we don't know really we don't know معناته بجبت زني كبلك زخل سب سلازي 5 Nordic countries and 3 Baltic states. We're actually at 26 billion euros, roughly speaking. So that's about a fifth of what Europe has supported. So yes, to a certain extent in the future, we're going to have to take more responsibility, but to get bogged down in who has given more, I think is the wrong tack. The second point I have to make, it's not only about the material support, it's also about having skin in the game or having some kind of a plan. I think Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre put it quite well earlier when he said that we Europeans can't complain our way to the negotiating table. And my worry is that in the past سنتاي زبل زلونا فنلندا مراحيزي بحفشا التجنزب وطاطا ولو كبزح كلنا هجرات معري وطا كم زي اللوها تنا في سمين زلوها هجرات زيادة أبركتو يجبر خمسة اللوان للو كله دما أبتنا نيغوسيشن طاولة تزجبر زلو زررب أبت طاولة أماريرنا ولمينا دي كون ناسي حيلها اللي ناينا قناعات تزلنا يمزولو زلو زدما إيروبا هذا تمر زخونه حيال زخونه جنبار كمسرتي كالون الله دونالد ترامب جدا كتوام على إنك كبلو زغل حيلي هاي مسرتنا الله سلزي كومبلين مقبار منين مقبار قريفنا حيلنا أنا حيلنا أنا نبتي بوتاتك نأتون خل ويون تزجبارنا بوتاك وهبنا زغلي زبلزلهم ترو كم يركاتو قبري تحطه 2 weeks when we've seen a shift in the transatlantic partnership, and you'll know that I'm an avid transatlanticist, we have to wake up to a new reality. And then the question is, how do we get skin in the game? How do we get involved? I think a good start is what President Costa has done, is to call a European Council. Because right now, European diplomacy is rather cacophonic. It's all over the place. That's why I have, together with some colleagues, proposed that we sit down and think about a plan. And in my mind, that plan or sketch goes in 3 phases. The first phase is the pre-negotiation. That's where we are right now. This is when we have to think really hard how we put more pressure on Russia and basically how we support Vladimir and Ukraine and what kind of security. سنتاي زبل زلو بحفشا تي أوروبا نتكونتات بخمي كيك حزو كم زلو زخول أخيبات زقبرو انتايم تزاربو انتايم زوسونا نيردان يقول كم بحدش أخيبا خنقبرنا جينا من قد حزننا لنا يزبلهم زلو زغان تاي زغا بمن قد تي كامسل نايت بريزنتات بلو زلنا أوروبا حادة دمسي بحادة من قد خيط قالوا له زغل من قد فترة لان تزي اللي دونالد ترامب لما كوميدا اليوم يلن أوروبا حبرت بينو بحادة متي كم بلوك روح بيدا لني زلو لتن سنجل هجرات رايك ركب زي زلون فرنسا بينا عاد إنجليز بينا
ንኻልኦት ሃገራት በይኖም ከምኡ እናገበርካ እምበር ብሓደ ከም ብሎክ ዩሮፕያን ዩኒዮን ከም ኮሚሽን ንዑ ንክረክብ ድሌት የብሉን ምክንያቱ እቲ ኮሚሽን ሓይሊ ኣለኒ ክብል ስለ ዝኽእል ናይ ኩሎም ወኪሉ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኤሮጳ እቲ ዋላ እቲ ዩኒዮን እቲ ዩሮፕያን ዩኒዮን ንባዕሉ ሓደጋ ወዲቕዎ ከም ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ኢና ንርኢ ዘለና ኤሮጳዊ ሕብረት ከ ሙሉእ ብሙሉእ ብጥምረት ብሓደ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ብሓደ ብጥምረት ንኸይሰርሕ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ድማ እቲ እቶም ፕሬዚደንታት ነቲ ኮሚሽን ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ ንረብሓ ናይቲ ዩኒዮን ወይ ናይ ኤሮጳ ሕብረት ከርብሓኦ ይኽእላ እየን ዝብል እምነት ስለ ዘየለይ ናተይ ገምጋም ክሪኦ ከለኹ ንሳተን ዲስካስ ገይረን ከይደን ንኤሮጳዊ ሕብረት ከርብሕ ዝኽእል ብቁጠባ ክዕብዮ ዝኽእል ፖሊሲ ክሕንፅፃን ከተግብራን ዝኽእላ ምዃኖም ስለዘይኣምኑ እቶም ሃገራት በብወገኖም ነናቶም ትሬድ ዲልስ ነናቶም ዲልስ ክገብሩ ይግደዱ ኣለዉ ወይ እውን ይጓዩ ኣለዉ እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም ሓያል መርሕነት ኣብቲ ላዕሊ እንተዝህልዎም ነይሩ ደን ተኻሊ ነገር እውን ድሓም ምኾነ ነይሩ ግን ኣብቲ ላዕሊ ዘሎ ሓያል መርሕነት ስለ ዘይብሎም ንኤሮጳ ካብቲ ዘላቶ ሽግር ከውፅኣ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሎም ስለ ዝኣምነቶም ሃገራት ሃገሮም ባዕሎም ክረጡ ክጓዩ ንርኢ ኣለና እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ፀገም arrangements we have. And if I may, just as a side note, I'm getting a little bit frustrated about this debate on boots on the ground, because that sort of misses the whole point. That is that the strongest boots on the ground in the world right now are with Ukraine. They have the land forces. Then it's a question about which phase and how Europe will come to support Ukraine. In the air, in the sea, with reconnaissance, with intelligence, etc., etc. The second phase of the plan is when the ceasefire begins. And that's actually quite crucial, because that's when you start. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ሰራዊት ኣብቲ መሬት ዝኣቱ ሰራዊት ክንሰድድ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ እጂ እቲ ኣርእስቲ እውን ኣይርዳእንን እየ ኣይቀበሎን እየ ምክንያቱ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ኣብ ኤሮጳ እቲ ዝበለፀ ሰራዊት ናይ ኤሮጳ ናይ ዩክሬን እዩ ካብኡ ዝበልፅ ሰራዊት የብልናን ኢሉ እዚ ንዑ ሙሉእ ደገፍ ክንህብ ክንሓስብ ተወሳኺ ሰራዊት ገለመለ ክንእቱ ኢና ኢልካ ካብ ምዝራብ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ሙሉእ ብሙሉእ ከነዕጥቆ ክንክእል ኣለና እዮም ዝብሉ ዘረባ ጥዑም እዩ 3 ዓመት ከምኡ ተዛሪቦም እዮም ዘተግብርዎ ግን የለን ብወገን ኣሜሪካ ንቐፅል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ዘረባ ስለ ዘይውዳእ ብዙሕ እዮም ዛረቡ ንእሽተይ ክንሰምዖ looking at the modalities and the agenda of the actual negotiations, and that's when you start looking at confidence building measures. And then the third phase is the peace process. And that's when you start talking about the big issues of territory, and that's when you start talking basically about recompensation, about justice, which President Zelensky was talking about earlier. So what I'm trying to say is that I think we in Europe, we need to get our act together. ኤሮጳ ብዙሕ ድሒሮም ከም ዘለውን ጉዳይና ኩነታትና ፀገማትና ባዕልና ክንፈታ ተዘይኪልና ሽግር ከጋጥመና እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለዚ ኩሉ ግዜ እዮም ከምኡ ዝብሉ መዓስ እዮም ክገብርዎ And in order to get an act together, you have to have a plan to the Americans, because if you don't have a plan to the Americans, you're not going to get involved in negotiations. And right now the negotiations are happening above our heads without any kind of a plan and strategy. That's why I think this meeting has So again የማርሩ ኣለዉ ግን ዝኾነ ይኹን ለውጥ ግን ኣይረኣና ኣለና ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ room. Joining me now, one of the men Trump consulted, Treasury Secretary Scott Bessent. Mr. Secretary, always great to have you on. Now, I know you were in the room with Vice President Vance and Secretary Rubio after everything went down. Who suggested that Zelensky needed to hit the road? Look, Laura, it was a group decision that President Zelensky needed to be moved out of the Oval. And I got to tell you, we were in shock. This has to be one of the greatest diplomatic mishaps of all time by President Zelensky. We were having a press conference, we were going into lunch, and then we were going to sign the economic... ብሓፈሻ እንታይ ያጋጢሙ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ ሰብ እዚ ገለ ካብቶም ናይ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዲል ንምግባር ብዓብዪ ተሳቲፉ ዝነበረ ሰብ እዩ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ዘይተፀበናዮን ኣብ ፕሮቶኮል ናይ ዲፕሎማሲ ድማ እቲ ዝዓብየ ጌጋ ክኸውን እውን ይኽእል ኢሉ ስለዚ ኩሉ እቲ ፕላን ሓደ ብሓደ ዝተሓንፀፀን ዝተመደበን ነይሩ እዚ ዝመፅዎ ድማ ናይ ሶሊዳሪቲ ንምርኣይ ብሓደ ከም ዘለዉ ንምርኣይ ንሸው ዳ እምበር ከምዚ ዓይነት ዲቤት ንክገብሩ ንክዘራረቡን ኣይኮነን ነይሩ So, economic partnership agreement. This was supposed to be a day where Ukraine and the U.S. intertwined our economic prospects. And instead, President Zelensky, and I think he's probably used to dealing with American leadership that is weak. And he ran into President Trump and who didn't back down, Vice President Vance, who didn't back down. They were asked to leave the room, then they had to be asked to leave the building, and they were texting everyone, begging to come back out and sign the economic partnership. And I tell you, it's impossible to have an economic partnership for someone who doesn't want to be your partners in peace. Well, you dealt with this firsthand, did you not? I know you
زنتايم زبل زلو دحرتي وعل تاع نجار مسقاطمت كابت بوتا كخيدن كابت اوفيس كوتسن كابت روم كوتسن كم سجدد زلنسكي دحريو تمليسنا كم في الرميلو كم زلمنه جن نو كم كخونا يكلنيو اتحساس باخنا كايدا خان تغير كاتريخا وعل كتفرم تخليلهم كم زابي ويز نجر زلو اتس كريزي ناي بحق زكرم كنتاتنا نرزلنا Had a meeting scheduled, an economic meeting scheduled a few weeks back with President Zelensky. And tell us about his arrival and punctuality or lack thereof. And it seemed a little sleepy during the events. Yeah, so Laura, I went all the way to Kyiv because I thought it was important. President Trump sent me there to, again, we were supposed to bring the Ukrainian people closer to the U.S. people, send a strong signal to Russian leadership that they had not only shared values, but now shared economic interests, and also have a strong signal for the American people that their tax dollars were actually going to work. Instead, President Zelensky and I had a very tough 45-minute meeting at a very loud decibel level, and I kept telling him, Mr. President, the purpose of this is to show the Russians there is no daylight between us. And at the end of the meeting, he said, well, I'm not signing this. And I said, at the end of the meeting, I said to him, what do you want to go out and tell the press? I said, because I don't want to go out and show the Russians that there's daylight in between us. And he said, well, I'm going to go out and say I'll sign it in Munich. Then he got to Munich and he ran into So كم زجيرو شنقلل كبلون كم تنهيز نجرزلو مجمريا أب يوكرين كيدو وعل كفرار ميلو خيدو أبو تزبيو دكيسوس أنيدو قالوا قلبزي دونالد ترامب تزاري بلون يرزي دحري كندي متباي مستراخبو ريو كفر ملو أكلني نزيل وسلمتاي أيلوسي زي دحري تفراريمنا أمونغولان أمونغوراشان أمونغ يوكرين أمريكان تبغزم دنا همزلون الراشا هذا سيجنال كنهب كنفتني نايلو أنا يفرمالوني هجيلو تاريت فرماليلس أب ميونيك أبت كونفرنس يكفرميلو أبت ميونيك زجبرنا security conference أو مسمسهم أو يكفرميلو أوكي بحنسون تقولوا لويل تبايلو كابوتو تمليسوزي أب كاب يوكرين مالتين أمريكا تمليسو دونالد ترامب دروي تحقق سنجد كم بحدش أمينيك دما مس فايس بريزيدنت جي دي فانس ركب الأخ من السجلات وزين أمريكا كمونتي ناشونال سكيورتي ادفايزر كلهم تحالفتي بجاكا دونالد ترامب استرخبولو أبون كفرارة محاسبهم تاجروا ما بغى تعطل له من يرد زيلينسكي سلزاز قبرات دراما أكلنا تدراما Vice President Vance and Secretary Rubio, very different than Vice President Harris and Secretary Blinken, but he didn't sign the agreement. So finally, we were supposed to have the signing today. It was supposed to be a great day, and this is one of the biggest own goals in diplomatic history. Well, Mr. Secretary, was he late to the meeting? And did his demeanor? I mean, what I'm trying to get at here, maybe in an incongruous way, is that there seems to be a pattern with him. He seems to be the obstacle toward peace, to getting to peace. So بحفشة دونالد زيلينسكي ولا كاتم أوروبيان أوفي بلوان تلو تعب أمريكا زجبرو مس وايت هاوس زجبرو تدعي لزمة دراما مخانين عن رزالنا مخنياتو أبسلست كالا قطامي كم أجيرو مفرام كم زابية من عن رزالنا أبي يوكرين أبتهاجرو أبترس كتماناتو أبي ونزي سكات بسد بحالنا تريجري سكرتيرنا دونالد ترامب دحريو أمنيني كونفرنس حدا عبي وعلى دقنا أبو bilateral relations تغيرو وكا تزراريبهم بزيفري واتيو أي تفرار من دما سالسايك زي دمان وايت هاوس كمتس على لقد نيلو أو وايت هاوس هاتي دمان دونالد ترامب أبو يكفر مزخلي الوام متيو أبو وايت هاوس دما أي فرمان يا دراما غير سلازي زيا زيلينسكي كفر معكم زي دل زلون تكونوا تقدم كاب الجنابي كقص الخلق نرينا خلينا دونالد ترامب محراقون تقال حرق أنا دبانا يتم جي دي فانسن كاب زي رستا بقى سكم زي كونيهم هات كل لا بيلوم لا بيلوم زخون نجر وسانة دي وسزو لما راح مخانو سولو كاب وستا بقى سي حرق عن مخانو كرد أكايخل كاب زي رستا بقى سي جيروم يمتم ليبرال ميديا ولا تينا أمريكا أوروبا ميديا زلنسك تبديلو دقلو دبلو زلنسكي تعطل له مينيرو شوي هاري قوم ساتمك تلاقت يخزن لغا صغا سالسا يكون عالم كتمسي خد دل زلغا حزب خد دل زلغا زخون عمرج عوني بالكام زي بعنا زي انت فرم كاتبو مسانا تدي لغن يلوم اتريروم زل دونالد ترامب اتريرو كزاربون حوسكو قاي قندر انا يكونتاتون رينا زي كونتكست ناتو كل زي اوش اتيخا اكزاكتلي سلمتاي كم زقاتم زلو انت سميكات رايت نغرات كبر هالكازغل اوكي نغطي باوروبا مسمص انت قاتمو
Well, it looks like the clear message from Zelensky is if the Americans don't want to support his country fighting this war against Russia in the way that he and the Ukrainian people want, he will find that support elsewhere. So to leave directly from the United States, to then fly directly to London, meet with Keir Starmer, who himself met with Donald Trump this week. And now we've just had this line about the £2.6 billion of loan support for Ukraine coming through. We're waiting for details about exactly what that means. So كم نريد لنا أنت ملسي ويوين أنت ملأخت زم محل الفزلو أمريكا تحجزوا زي الدولي تقولكم كالو تحجزونا يقوليهم زعينتيو 5 بليون دولارز من يوكرين كبوا مخانوميهم زنقرو زلو 5 بليون كتبت غليقات 5 بليون بس وارك يركا كتبت خل دقا كابي كتم صوت غلا صوار أبي زلو تزعبي تسقم but still أنت أوروبا جنزب كسن دخل جنزب كسني الكا حسب هاي تخلنيها برينت ناقبر زم تواز اللويو so جنزب كسوني كلونيم حساب تبات إيراناتهم تدلعين زلوا جن أتحاتين أتعصوار كابي كتجزء تخلي تحطه so أركب أمريكا يدوت سنير تحاتين أمريكا لما تعصوار كتب تدلي اللي أنا بزوان زمانات وحده كابي كورين وزيا تعصوار مخازننا يعصوارا كتمل بزقل تفات تدل زلا مس تشاينا زخون شجر كقاطم تخينه مس إيران زخون شجر كقاطم تخينه زأكل عصوار مخازنه كهلو مغلي مهنات يوكرين بزح نتعصوار سلزوصلته نترفد إسرائيل بزح سلزكاتلته مخازننا أمريكا تروحي تريف زلهم زبلتهم كيلاتات سلزي نعوك تمل تخينا كاب زخون يغون بينات هدأ كتب لها مس تشاينا بدبلوماسيا ودو ببوليتيكاوي حشوية كتجبر تخليها جن for whatever reason نبقى لك كينات خيط خل كتخينه جن عصوار كم زي بالله أمريكا كلهم يوم تفلت أمريكا تفلتها تشاينا وتفلتها سلزي عصوار مخازنهم كمان كل لهم حدش عصوار نخفريو إن جزيك رغبك كل لهم تزي اللي تسرح كل جزية نتي كينات رايك تبقى تسرح تلاقي حدش عصوار نخد تسرح ون جزية كل وكاي كلني سلزي بحفش أمريكا نزنا يوكرين كده كتدق صد لا كم زي دك استماين جروالو مالتي. For the European support, but this is a clear signal that they think they can go it alone. And Zelensky was quite angry about having to sign off the rights to profits from these minerals in Ukraine to continue to enjoy US support. From the US side, this is exactly what they wanted. This was the very clear message from JD Vance when he spoke in Munich at the Security Summit, saying that Europe needed to do more to support Ukraine, given it was on their front doorstep and very far away from the United States. Wherever you stand on that kind of protectionist outlook in the world, what we are seeing is just a complete realignment here with the US priorities in that ولا كو أنصار أوروبا بس سقمتي وسنت اللوجن بقمت على التاريخ هذا ما exactly أمريكا تدلي زلهم سقبروا زلوا يلهم بزي يوكرين مور حجز كبير أوروبا تركب كم زلوا يتنا أمريكا administration زلوا يونز حتى زلوا سلزي يوكرين 5 بليون محابة ترى أمريكا ده يكون أمريكا exactly كم يعتدل زلا كل تحجزنا بيوكرين زخيد من قد أمريكا من قد أوروبا كبر كم زلوا يمسلي زلوا ስለዚህ እዚ ምስ ኤሮፕ ምስ ኣሜሪካ ዘጋራጩ ዘይኮነስ ኣክቹሊ ምስ ኣሜሪካ ትደልዩ ዘላን ንኔቶ ትሓቱ ዘላን ዝቃዶን ዝሰማማዕን ኢና ንርኢ ዘለና እያ ትብል ዘላ ናይ ብሓቂ ሕልኽላኽ ዘለዎ ፖለቲካዊ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ግን again we are living in a very interesting time and ኩሉ ነገር ድማ ኣስተውዒልካ ምርኣይ ዘድልዮ ኮይኑ ይስማዓኒ They're being accused of stepping closer to Russia. From the US perspective, from everyone in the Trump administration who's spoken out since this meeting, they've said that they're not stepping closer to Russia. They're simply stepping back and taking themselves out of the equation and putting less money into Ukraine. And they're also calling on Europeans to be doing more to support their own energy interests, because that's been a key part of all this as well. But before I get too off the topic, what we are talking about here is an historic meeting again with Zelensky meeting with Keir Starmer. He's set to meet with King Charles tomorrow. And بعفشة UK all in كلها ركيسات يا زلام نمزح أنت نيرا باقينا ونود نخلصه. General Jack Keane, four-star general, Fox News strategic analyst, chairman of the Institute for the Study of War. General, your thoughts about the deal that's going to be coming down today? And certainly both sides had a compromise to get the deal, which is pretty normal and certainly something President Trump is used to seeing. And why is it so positive? Well, look at it. It ties the United States to Ukraine for a generation in terms of exploration and mining for these rare minerals. It ties us economically, politically, and obviously with an unbelievable interest in the future security of Ukraine. Why? Because if war continues, there's no exploration. بحفش عن تايم زبلو زلو تي معدنا أنت تغيرو عبا حجز مخانا نيرني يوكريني تزاربا زلو. This time, allies are saying we're going to put a peacekeeping force of maybe 30,000 there. The UK said you can count us in. Looks like France too. Not us.
But you say that's a non-starter for Russia? Well, that's also a non-starter for the West. Well, I think it remains to be seen if Putin is really going to negotiate, and that means be willing to make some compromise. He's already come in with a hardline position at the negotiations that took place yesterday, where they said they want more territory than what they're occupying. He wants Ukraine to demilitarize. He wants them to have an election so he can undermine that election successfully, as he's done very much in the past, and hopefully get a stooge in there. So እንታይ ዝብሉ ዘለዉ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኔጎሲዬሽንስ ኣብ ቱርኪ ዝግበር ዝነበረ ካልኣይ ገጽ እንትኾነ ቭላድሚር ፑቲን ካብቲ ሒዝዎ ዘሎ መሬት ተወሳኺ ይሓትት ከም ዘለዎ ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ከም ዘይብሉ ማለት ዓብዪ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኣብ ዩክሬን ክህሉ ከም ዘይግባእ ምርጫ ከተካይድ ከም ዘለዋ ካልእ እውን ዝኾነ ይኹን ወተሃደራት ናይ ኤውሮጳ ይኹን ናይ ኔቶ ኣብቲ ቦታ ክኣትዉ ከም ዘይብሎም ኮንዲሽንስ ናቱ ኣቕሪብሎ ፑቲን እዩ ዝብል ዘሎ that he can influence and control. He wants Ukraine to go down to 85,000 troops only be able to fire a missile 40 kilometers, 25-30 miles in other words. So those are very hard-line positions. It remains to be seen how much progress we're going to make here. But Putin has got major military problems and personnel. ከምኡ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ ሰራዊት ናይ ዩክሬን ካብ 85,000 ክሓልፍ የብሉን ልዕሊ 40 ኪሎ ሜትር ዝኸይድ ሚሳይላት ድማ ክህልዎ የብሉን ስለዚ ነቲ ዲሚሊታራይዝድ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ወታደራዊ ዓቕምናቱ ድኹም ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝደሊ ፑቲን ስለምንታይ ከምኡ እንተዘይኮይኑ ከም ብሓድሽ ኩናት ክጅምር ስለ ዝኽእል ሓንቲ ነገር ግን ንፅርቲ እያ ፑቲንን ዶናልድ ትራምፕን ክረዳድኡ ከም ዝኽእሉ መረዳእታ ኣለኒ ኣብዚ እዚኣቶም እቶም ፀዋዕቲ ኩናትን ሽግርን ስለ ዝኾኑ ነቲ ኩናት ንክጠጠው ክብል ዘይደሊ እዮም ግን ኣነ ናተይ መረዳእታ ዶናልድ ትራምፕን ፑቲንን ክረዳድኡ ከም ዝኽእሉ እንድሕር ተራኺቦም ብፍላይ ኣብ ገለ ስቴጅ ክራኸቡ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ስቴጅስ I think እሳቶም ተረዳድዮም ነቲ ጉዳይ ክፈትሕዎ ከም ዝኽእሉ መረዳእታ ኣለኒ ብዝተረፈ እቲ ኩነታት ከም ትሪእዎ ዘለኹም very sensitive delicate ካብ ግዜ ናብ ግዜ ብዝቐልጠፈ እናተቐያየረን እናተለዋወጠን ዝኸይድ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ንሕና ድማ እናተኸታተልና ከከም ኣድላይነቱ ናባኹም ከነቕርቦ ንፍትን ኢና ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ክወዲ ክፍትን እየ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩ ምናልባት ንዚያ ለብዋኽ ከጥፎ እዚ ምኽሪ እዚ ነቶም ቁጠባዊ ሂወትኩም ክትቅይሩ ንትደልዩ እዩ መጀመርያ ንገንዘብን ንቁጠባን ክንርድኦ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኣብ ዘይርዳእና ኣብ ዘይንፈልጦ ክንዕወት ስለ ዘይንኽእል ካልኣይ ከምቶም ዕዉታት ናይ ቁጠባ ናይ ገንዘብን ከምኣቶም ፈሊጥና ከምቲ ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብቲ ሴክተር ንሶም ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ክንገብር ኣለና ሳልሳይ ዕዉታት ናይ ቁጠባ ጠጠዋ ይብሉን እዮም ይኣኽለና ይብሉን እዮም ንሕና ድማ ከምኣቶም ቀስ ኢልና ኣብ ሓደሽቲ ሴክተራትን ኣብቲ ናይ ቀደም ሴክተራትን ኢንቨስት እናገበርና ክንከይድ ኣለና ነዚ ኩሉ ክሕግዘኩም ዝኽእል ብፍልጠት ይኹን ብተግባር ኮርሳት ኣለና ኣብ ኩሉ መዳይ ናይ ሂወት ፈሊጥኩም ስጉምቲ ንኽትወስዱ ድማ ክሕግዘኩም እዩ ተጠቐሙሉ ክብለኩም ይደሊ Thank you very much